بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Kweziga mono yezerezo zijaya masala yahusuye ejuma amadehelo wakomori wajua wahade juma eka siwa isilamu rijarandilwa nrongo siuzirengea watinaukana rifikiria riangalia ye logiki ya hezi hadisi rambilwa ne makali rambilwa nizo sisi rifasirizi wao kinyumea yabo ikawa la mrula jamba bala usilamu mtume hadosi hano hea jawa haya boba watinauka mrungu fikiri hal haqiqatan in rongo yino mtume hajoifanya mfano dekamba mtume halola mwana wa maha sita hamwengaria o maha washenda wahe mwana mshaka na maha shenda mwengaria walazima akili ilo sawa ikensi fikirie ijue zenrogo zino hakika mtume hajozifanya zindu kamba mtume hamba au mtume hafanya alafu kuturumia akili shangu turumia ukakuishia bala sazikanti la sija yatendela usila sila mgawe na haki utunde waangalie heli ya wasili imungu ya huumbe heli ya hezi ibada amnaje mfano hamande aya fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' amlole armo wanawashu wajuhum jibiani waili hawararu hawane ikanga ina hofu msigofanya umavu adilifu basi mzima ikanga ina hofu basi mzima yode aya mfikiria yararu au ya sita yararu au ya sita basi aya ya jana na 20 shandahar masura hiyo inafundiwa kwa difasiri Mwenyezi Mungu habuka ikanga ina hofu alla ta'dilu fawahida simzima aya jana wa 20 na shenda 26 yambukana walan yani hiyo kena uparo jamais walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa walau harastum kam nauparo shinda mfanye uadilifu baina ya wanawake baishenga nyima severe kam nauparo shinda yafasira wenda amjifasiria nyinyi shaka nauparo madezani ngwajutsa aya yaho udhu aya yaho mwezi aya wadutsa sawa no yabo yambishia jau yabo fasira bangejuka jau yabo jau shaka naenda wakansi yabo wailewoka abantu ino yamba jau yabo fasira bangejo shawo wafiqiana au kayongenda harma shahawa إذا قبل مسألة إنه يهي جمعة wanadamu hafidia juma ipulwa juma keja pulwa juma dai kamndu ajoshinda po juma kabati ezabari awe bidondo juzise haina usiku erangura zaro babalighi aqli rishi yao yesurat aljuma basi sura hiyo aya ya shenda ngambao ya ayuha alladhina amanu henyi wandu mwaamini idha nudiya lissalati min yaumi aljum'a ndio wazi إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ndo betu jojo fasiri hapo harimu haina mndulo na sharabu ujo sharabu ekeswa lairumiziwa usiku do usiku wa juma
masala diniya usilamu unti msajacha nsinde question ya kiwahabismu ingwambe na fiti ne leboti no watu ujue fasiria alfalaq rangu shawa jaza wandwezi twahunu wajirenda wakahaina ndogo kwa wao Mwenyezi Mungu azamba idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah eke swala irumiziwa usiku wa juma yawm al-jum'ah min yawm al-jum'ati usiku wa juma kajamba swala ya juma ala usiku wa juma fasau ila dhikrillah na mwendeleye hakwenda mwavumbue Mungu yani mwaswali mwaombe wadharul baya mhensile juzo atamba ukana dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun da hizo ndo khairi haniju ekamka ujua tegezo Mwenyezi Mungu hamba idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah ekaye swala irumiziwa usiku wa juma ekaye swala iyo ndongo indwaji yaumil juma iyo ndongo indwaji swala iyo swala yojoka asubuhi yojoka dhuhuri yojoka alasiri yojoka magharibi yojoka ya laisha swala yojoka suna يوم الجمعة الجمعة usiku ikao usiku يوم yojoka يوم السبت يعني دنفومونتي yojoka يوم yojoka يوم الاثنين yojoka يوم الثلاثاء ينفمني يوجوكا يوم الأربعاء ينفمسان يوجوكا يوم الخميس يا جمعة يوجوكا يوم الجمعة سكوا جمعة ikusi kwa juma uwe swala irumiziwa na mharakishe mwende mwavumbue Mwenyezi Mungu na mwendeleye mwende mwavumbue Mwenyezi Mungu mwombe mhensile juzo dayo de juka kaire ohanyu eka kaujua yabo يوم الجمعة hiyo gabo swala ya subuhi gabo ya dhuhuri gabo ya alasiri ngabo magharibi ngabo ilaisha rijarenge juma hiyo rirudiri rengo usiku riuvamba harmwe swala rikaza ngamswale juma yabo kamswale ya dhuhuri mfomonza ngamswale sabti amswale ahadi juma usiku swala yuindraji arelewa nendo ahudada wandraji kwa tushinda waelewa logika ngarjondo ha Mwenyezi Mungu chato kuika ngizo logiki Mwenyezi Mungu kajabeho usilamu hunu ju passion izo ndo kuika ngizo wabe ngizo nyongo fundro haya si shemse wahangu ammi wahangu Sheikh Al-Kabir haya bwamba hunu hasi hunu ajana kalimanzi Mtume sallallahu alayhi wasallam de heli hamba sha sisi wandika onga tahosali mtume heli yastahiqi hamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sikaramba mtume sallam mtume sallallahu alayhi wa alihi hamba Kabiru de wamo mtume haonisaukana dekale jua linyoha ni lisihi uodo wakati
wahe juma kwezi fundi wangu kwezi wakomori mlova kwezi maulama uwakomori amuzi suala ntuhanza vala vanu wewe naona ntuhanza hii tsaunda kwanzi amuzweni suala na yo lazima haina Islamu yanzao ya abudia Mungu yajue mtu maishi muda wa mahakume Madina. Sheikh Kabiru hujana hadithi yabo mtume akahamba wakati wa hejuma mitika uhutsaha ndongo nzima waka kwamba eheli mtume yakahamba wakati wa hejuma na hejuma yanisoswaliwa mahakume haiswali mahakume Madina yawe hizo juma za timizi majana matanu wa shay sikanza ni uzisema ulama upia wazee wangu wa baba hangu mzee wangu Dr. Abdul Hakim de mashekhi walo harmentinu pia ni wazisi evanze hutuba za mtume ya doto waze juma ize hutuba za mtume ya dozito waze juma evanu hata nzima kartuju Sheikh Kabiru hutuamba mtume hamba wakati wahe juma shakutsura mbia hata hutuba nzima namna ikawe maislamu wakayo wakati huo wakauchunguzani wakautunda mtume hata heli akaulala mtume alolala jao mtume hata kala kaulantede hakaufanja mtume hata kangu no maji ufanja mtume hata kangu ende hadaja wandu mtume hakaulala rashahe kado kadha usiku mzima yuzungula kadha hizo pia hadithi zilio hizi hadithi hizo pia hata huchunguza yala maisha ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndani hakika kabati hata alim nzima ya juja ya rambi hutuba ya mtume ino haitoa juma kadha mahakadha wakati kadha hambarogo kadha namnere hutuba nzima rioni iza hutuba hizo ngizonda abona rhensi ho baba iso wanadamu hojare wambia swala ya juma iyonga mumononi wandu ikao nswelewa koma wanadamu mwamba msomo nganyina uyaqinifu yahe ilmu mloniyo mtsouja ukana kawajahe ya swala iparwao salatul juma kejahe ya wahe ya usiku wa juma abo usiku wa juma ngabo swala swala inu wandu waswali yu usiku wa juma yu parwa hindi yu parwa salatul fajr de swala ya dhuhur de swala ya lasir de swala ya magharibi de swala ya laisha mahala yamba salatul juma mwacha marenge swala inu maibandri hadzina la usiku zabari vano msale juma na waitu salatul juma ayu hianda ngari nonda إذن هتني معالم بسماو أيين له هرم سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا من يوم الجمعة إذا نودي صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة كان واضح ذهرين نقول نرجوزين ورزيفانيا هما rogoza mafitsi zinrogoza dini haina mraba hangu tsojuha handa izo atsojua uwandu pia warende hama doktori kama hanseza dini zambano wa dini aweza siasa zambano wa siasa eza bange zambano hele bange za tsigindu raba kama hansi hiyo dalili ya ukaensira ngajiha haina mru haina suje joku jango sona wanru wa roha majomani ula na mrambie izo rangu ulama mkwaona problema ukakwatsu mfasiriani hizo rangwe aya ya hizendola shangwa juja wada mtume hadola la nuandwa shahe kado kadha harma usiku hapa nujau banulihe alisihi sha kwa mwambiani reality ya hizendongo wanyunyinyi na mjwauka maalim kwa tsuma biani ukweli wa hizendongo mrudi mju hamjifikiri ya hoitwani na usilamu inu dini kawo ngio na mkonti usiku wa juma yoka iparwa swala ya juma wa usiku hama mfomonsi mfundili mfundaro cho usiku uparwa usiku wa juma ya juhe wambe ntuko watu usiku juma ibadiliwa keja badiliwa iheziwa rahamwe jarambi hele juma yabadiliwa na keja badiliwa na mtori nika hutuba nzima ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kana ushinda yokansi yabo wajujado kama balangwa nifufulia wa mtume abaja unon realite kabati khutba ya mtume amasione wa mahala ezabari engizonda ukweli ngonda hati awefasirabo na mwenzi
mtsona ujuzi wa ndrongo mhensi kwambali butsi. Mwenyezi Mungu kaidha quliyati salat fantashiru fil ard, ikeso laisa itimu na mtambalia harmwe ardhi na muendele harmwe ardhi wabtaghu min fadlillah, mtaize fadhila zangu hizi fadhila zangu lazima ulima lufanja ili utaize fadhila zangu. Shero kwa mswala ataondoa tujua tsombe ndo watu jua hata eza dini mtozi jua manzo mbezo dini mtozi jua manzi batani hanyu ba usilamu si dini ya upule fuku ina na batani haina tujua ya mbezo nzao. Ambia Ustadh Kabiru ya shinda ya hamba wakati mtume ya hamba wakati wa swala nelera ya swala yarambia zi hutuba ngizonda hubi ensi huyo yakawambia yambia hutuba mtume ato ensi huyo hutuba kadha wakati sikojorenda ndo na makaseti yohamanda ila ndo jamba mtume enda parisema yahudi ngwafunga ho atakawasa kama fikiri mtume yenshima mahakume Madina. Alafu kweli ngamwambirongo ikaungi zoolojiki mndu ebanu inuchi. Alafu mtume boya henda Madina hende Parisa Mayahudi ngwafungao hata ya jenda Madina enda Parisa Mayahudi ngwafungao tumwiparwa bala taswa mfikiri. Mtume boyenda Madina henda Parisa ngwafungao. Alafu amba basi sisi ndo rilo ahaku hauzisa. Evanu wanungu wafungao etunza bari ngwa ifungao haukana hiyo ngwafunga sababu de mtume wa hao mtume Musa haukasi hiya hea lisili hiya wala mtume arumajari nike irisala de uliki wale waya. Okay, haya ibada yao yewa yodesha tunga wafungao. Okay, basi sisi ndio haku hatujuu nabii wa haku hatujuu hanao abo sisi mahani ngarijo ufunga na mtume anjia mahani ngarijo ufunge taswa. Alafu rifunge ne Ashura rifanye mbili watafautisha tuketafautia hao kabati hata mndu juziso mtume hanjia Madina oma hawa handa ya Parisa wala ngwafungao tsumu iparo taswa haridibo ya nchi ya Madina bala haeshi Madina mahakume. Alafu msisema kaufuma hawabili kajashinda yafunga ila tasuma paske mwa hawasa ya hato ufara heja ifunga na habu do wakati ya njia na boko njia Madina haeshi mahakume. Ewa nukweli jika mfikiri shabu dada zinduku wandoa zizoe ya ujimla noti na pale droa ya wambeza kweli wewe tsodaza ya mnduku joka mdazacho amtojo na mnduku na mbiondoku ikawa kasuile weha kutambika yabo yukweli yabo mtume habeshi mahakume shama hamili ukanata ukejati mumahamili ukamwana mezi hatohufa na vanu henshi mahakume na yabo haja watajonjia Parisa ngwafunga yani yabo ebonga renonda yonka basi wanadamu wa ushinda wakensi wazima waelezane ukahaiva no inketsi logiki inketsi na ndrogoza za mantiki vanu. Idhan kwezi hensi za dini mwambeza siasa baishe za siasa hizo ngamzambona hii shana mkensi harmwe siasa ya mwambona hiyo shamtsitereke dini mtsowijua mtsojua ze furuu wala ze usulu wala ze logo hizo zonsi pia wala mtsojua hadithi dhaifu na sahihi na hadithi kao ya mutawatira kamtsojua yenga mjoja mjuhe wa bana juma fanya amanga nyima professionali wa haina ndrongo kama hansi wandoka na baraka kamtafadhali bedini ya Kiislamu insi ya utezewa insi ya utezewa mahansi kamndoka tujua mndatu bezerezo zinu hapa zinu kamndoka mnduye na mndu dhambi zima abaha inunge ngene hao wanadamu wanje kwa shaungo tsango evan kamsina imani ya ushinda mweleo kana inunge juti omndoni hawi hutembe boni. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الأخيار غر الميامين وبالله التوفيق.